Limagdala na banwa ng Kristyanismo king kikatamong bansang Tipon. Limagdala na banwa ng milalablab kasampantayan. Pamanyatang ng Fernando Magallanes. Miglayagyo i Fernando Magallanes, kambe daring papara ng konkistadores, manibat Espanya. Pauli na ning nasarang atag monde ing Spice Island o Molucas. Imbes na mipadpad la Molucas, miras na ka rin king pulo ning limasawa, anyang ika-16 ning Marso. Banuang metong libo, 500 at 20 metong. Kanitaya naman mi daon ing mumunang Santa Misa kete Filipinas, apeni muna ng Padre Pedro Valderrama. Pauli na ning karelang matagumpeng pamanyakop at pamaminyag ka rin kaya katamong ninuno, mita namya ing kasalpantayan ng Kristyanismo ing kaya katamong bansa, milablob ing kasalpantayanan, miras ing Kristyanismo karing miyaliwang lalawigan kete Pilipinas, Abene keti ing pakamalan tamong lalawigan, Pampanga. Miras na rin pareng Agustino king kikatamong lalawigan at mema nalakad lang takala parokya karing Balen, Kapampangan. Metong nakareti ing kikatamong Balen, Amayayawus, Wawa, Kanita. Ing amanong Wawa, menibatan niya king amanong Alwa o Alawa, ang mga baldugang asbok ning ilog. Miras lakit igwago aring pareng Agustino anyang Mayo 17, manuang metong libo, 510. Ana mapulot siyam mabanwa kay batang miras ni Magellan keti bansa. Ring pareng areti, apin di Padre Juan de Zabala, kami talagang resident priest, at di Padre Bernardino de Quevedo, anting prior ning bayong Talakad at kumbento ning Guagua. Ing meging patulunan ni bayong Talakad at Pisamban, apin ning Natividad de la Nuestra Señora. Kabang ing talagang patulunan ning Kabalenan, yapin ning Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion. Akikilanan na ning opisyal na patulunan ning parokya hanggang ngening kasulukuyan. Ing patulunan ning Kabalenan. Ing dogma na ning Inmaculada Concepcion, pinroklaman ning Santo Papa Pio Kalabingadwa. Ing dogmang iti, mamasala ng Imaria, iglineng Santa Anang Alangbakas Musing, at eya mirit kan king kasalanan amana Imaria, ameging indunang Hesukristo. Ding meging kaparian. Takalaring may destinong kaparian king parokya ning Guagua, anya makanya nakabilis miyonlad king katolisisimo king bayong Tatagabalen. Reni ring pamituki-tuki ring paring may destino king kikatamang parokya. Ipadre Juan de Zabala, anting resident priest, kaybat Ipadre Bernardino de Quevedo, anting prior ning kumbento at mumunang pura paroko ning Guagua. Ding katukidang mga destino, yapin di Padre Gutierrez, Padre Serrano, Padre Contreras, ampon Ipadre Valderrama. Ing katukidang may destino, Ipadre Jose Duque, migmulayang metong libo, anamaralan, anamapulot metong, hanggang banuang metong libo, anam-aralan, 84. Amemuntukan king pamanalakad ding Pisamban, agawaking pisa, ampon bato. Ing pitalakad a Pisamban, at inyang kabang 60 metros, 16 metros alapad, ampon 12 metros akatas. Ing mitalakad a Pisamban, kortiyang Prosipeyo o cruciform. Kaybat ng Padre Duque, tikyaneng Padre Manuel Carillo, migmulayang metong libo, 700, 44, hanggang banuang metong libo, 700, 50 metong, hanggang metong libo, 700, 62. Ipadre Carillo, iyang meni muna king pamipatalakad na ning bayong batong kumbento. Menandam yang pondo para gamitan na para king pamipasanting na ning kumbento at karing mapila na pibandian ning Pisamban. Katukin ng Padre Carillo, Ipadre Antonio Bravo.
Banwang metong libu, 8,000, 62. King panahon ng Padre Bravo, karinya mi bantug ing pisamban, anting pisamban na ating pekamasanting a pipe organ, at dinao ng Doña Carmen Makamlim ing parokya. Kasabi na niting pipe organ, pepintan ni mga santing nga obra maestrang Padre Bravo ing pisamban, akapara daretang king Sistine Chapel karin king Roma. Katukin ng Padre Bravo, i Padre Paulino Fernandez. I Padre Fernandez naman, ing migpabayot migpatibe king dome ning pisamban, aakit tamo ngening kasalukuyan. King panahon na naman, mi kanaya ing peka maragul at peka mabayat a kampana, king mabilog at arkidiyosesis ning Pampanga. I Padre Maximo Veron, migmulayang metong libu, siyam aralan at anam, hanggang banwang metong libu, siyam aralan at 15. Iyang menalili kang Padre Fernandez. Ing menalili kang Padre Veron, i Padre Pablo Camilo. Metong libu, siyam aralan at 14. Patuki ng Padre Camilo, yapin na ing kilalang paring talatalakad daring prominenteng eskwela ketiking Guagua. I Padre Nicanor Banzali. Migmulayang metong libu, siyam aralan at 14. Hanggang banwang metong libu, siyam aralan at 20 metong. Ring eskwelang telakad na, apin ding Guagua National Colleges, akilala kanita anting Guagua National Institute, ampon ing Sagrado Corazon de Jesus o Sacred Heart Academy, Amia Lilan Lagyu anting St. Mary's Academy of Guagua. Deting aduang eskwela, hanggang ngening kasalukuyan, mabielat manatiling karinan ning kabyasnan. Kaibat ng Padre Banzali, i Padre Cosme Bituin. Banwang metong libu, siyamaralan at 30 metong, hanggang metong libu, siyamaralan at 28. Akilala anting malugod a kura paroko, pablasang mapagkalamano ya karing asa sa kupan na. Ing kayalilin ng Padre Bituin, i Padre Jose C. Dairy. Banwang metong libu, siyamaralan at 28, hanggang metong libu, siyamaralan at 29. Anyang kapanahunan ng Gerang Hapon hanggang anyang mapupusiti, ing migsilbing kura paroko tamo, yapin ni Padre Osmundo Aguilar. Banwang metong libu, siyamaralan at 29, hanggang metong libu, siyamaralan 48. Amen na lakad king St. Michael's College, anyang banwang metong libu, siyamaralan 40 metong. Iya mo naman ing menalakad king organisasyon ng Children of Mary Immaculate, king parokya. I Padre Aguilar mo naman ing migpabayo karing forma daring awang at paspul ning pisamban. At iya mo naman ing pepagawa karing Corinthian columns, karing retablo ng San Jose at ng Apong Senyor. Iya mo naman ing migpagawa karing torch-bearing angels. Aakit tamong yeni karing lalamdaring estasyon ng krus. I Padre Pedro Puno, migmulayang metong libu, siyam aralan 48, hanggang banwang metong libu, siyam aralan 57. Iyang menalakad king organisasyon ng Legion of Mary, amegong pisamong makilimang miyembro. I Padre Puno, iyang pepalarin king kampanaryo ng pisamban, ampon pepatalakad ne ing bayong kumbento, ame gamit anting mumu ng seminaryo ning Mater Boni Concili, amas kilala ngeni anting Mother of Good Counsel Seminary, anyang metong libu, siyam aralan at 50. Milikas ya apalit ing seminaryo at ngening kasalukuyan at tune king syudad ning San Fernando. I Monsignor Jose de la Cruz, migmulayang metong libu, siyam aralan 57, hanggang metong libu, siyam aralan 74. Pepayaliline ing forma ning altar mayor, akorting makapadurot, ampon iyang menimuna, king pangatalakad ning People's Eucharistic League. I Padre de la Cruz mo naman, ing sinali king monstrance, agagamitan tamo ngeni, king Blessed Sacrament.
king panahon ning pamanungkula ng Padre de la Cruz. Kanitaya naman may silab ing kumbento. Ing kasaup ng pari o mayayawos a coadjutor, Ipadre Benjamin Henson. Ipadre Melchor Garcia, migmulayang metong libu, siyam aralan, 74, hanggang banwang metong libu, siyam aralan, 82. Mi talagayang Vicar Foreign na ning Vikaryato ng San Jose, at king terminuna, mas mesiga siglat merakal ding ausantamong spem, o ring special Eucharistic ministers, amirarake king katawa ng Kristo, paring maldang sisimba. King terminuna naman, meging aktibuyo ing ultreyo, ampon ing hora sancta, ing barangay bisitas ting bangkal, ampon ing sitio Fatima. Ipadre Gregorio Torres, banwang metong libu siya maralan 82 hanggang metong libu siya maralan 88. King terminuna naman, karinya mitalakad ing Immaculate Conception Academy. May larin niya naman king terminuna ing mesilaba kumbento. Metong karing paglarin kareni, yapin ni Brigadier General Rafael D. Gozeco, a presidente ng kanita ng GNC. Mitalakad naman ing Chapel of the Blessed Sacrament, anyang terminuna at miyarilan niyang marmol ing pader ning altar. Ing canopy ning kisaban, may area banwang metong libu siya maralan 85, kilub ning pamanungkulan ng Padre Torres. Ni Monsignor Aquilino Ordonez, banwang metong libu siya maralan 88 hanggang metong libu siya maralan 75, iyang migpaumpisa king pamaglimbon ning Santissimo Sacramento. Iti balang abak ning Aldo ning Biyernes. Dadala ning Santissimo karing balang barangay asakop ning parokya at magbihilya da kanita. Anyang panahon na namang Monsignor Ordonez, amayayawos mo namang among tiks. May balik ing pisamban ing pamamili ang pampamanubod karing opisyales ning Comite de Festejos. Iya mo namang menalakad ing Immaculate Conception Parish Foundation. Ampon kilalaya anting kakaluburan da ring kalulu, pablasang kada Webis Santo, kasulo na laking apag aring pakakalulu, anting mi paganaka ing tauling hapuna ing Ginoo. Ing sementeryo lelening pisamban, may larin niya kaparaning kumbento. King terminuna, di nakalaring ausandang charismatic groups, kalupaning balayan ng Diyos, El Shaddai, ampon love block. Iya mo naman ing migpatalakad king Divine Mercy Chapel, king sitio Divine Mercy. Ampon king terminuna, megumpisaya ing pamagdebosyon king Divine Mercy, amayayawos Divine Mercy Movement. Ipadre Joel Tubig, migmulayang metong libu, siyam aralan, 75, hanggang banwang at 2,000 at metong. Binayo na ring mapilan karing pamagmasusi king liturhiya ning parokya. Iya mo naman ing migpaumpisa ning pamag-inventaryo karing gamit ning pisamban. Anyang panahuna, iyang memontukan ing Immaculate Conception Parochial School. Iya mo naman ing menalakad ing programang Tulong Mo, Bukasyon Ko, alayong sumawop karing bisang loob seminaryo. Anyang makone king guagwa yamong tubig, pelitaning Reverend Monsignor Antonio M. Bustos. Iyamong Bustos, kilalaya anting malinis, maganaka at organisadong pari. Kakaliyang making proyekto king parokya at aktibidades. Kalupa na ning pamipasamas king mortuary o burulan king kilid pisamban. Pamagpagawang lamesa at pamamundar monoblock o luklukan na magagamit o tangatin okasyon king parokya. In concert na rin hanggang choir na ning parokya, in lelot for a cause, ang maglayon na apapalit ting lumang tiles ning pisamban. Pamamie medianoche package, karing pakakalulong pamilya ning parokya. Pamagpagawa king bayong kapilya ning Barangay Santo Niño, anyang banwang 2,600. Terminuna naman, inyang pesama siya ing presbiteryo o tuknangan ning kura paroko. Panauna mo naman among Bustos,
inyang magawaya ing bayong kapilyaning San Roque at king pamipasamas king kapilyaning Barangay Bangkal. Kaibat ng Monsignor Antonio M. Bustos, pelitaning Reverend Monsignor Zenovio M. Lumanog. Iamong sani kilala neman anting tahimik o ebulari na tao, strikto, alina pabusten ing mali, supportive at biyasang pari. Inyang panahon ng among sani, mibalik ing Marian Festival, anong nuka rin lang ma-exhibit at mililimbon ding miyaliwang imahe na ning Birhen Maria. Magaganap iti balang bayu ing kapiestan ning parokyo. Niyang panahon ng among sani, may samas at may gawala ding pews o ding luklukan daring sisimba king kilog isamban, ding kortina king presbyteryo, ing opisina ning parokyo, ing sakristiya, ing pamipasamas king Santa Filomena Chapel, at ing dating mortuaryo o ing pipagburulan, may ginyang Assumption Chapel, kaya ti magagawa ing misa ng simpleng aldo o balang Lunes hanggang Biyernes. Panahuna naman among sani, inyang mipalitan niyang bayo ing tabernakulo, dapot kawangis nening piyalilan. Miyalilan la naman bayo ding aduang kampana, kablasang binanalang may na king pamaglipas ting panahon. Kabang panenayan da ing panyatang ding bayong kampana ay iba't Holland. Sinamas de ing kakatamong belfry o kampanaryo, ing saup daring parokyanos. Pepagawada na ing demakina ing pamagbakting king kampanaryo, ban na maging mano-mano ing pamangamit kaniti. Deti ilang meging proyekto ning komiti, king karelang termino. Biyabeya naman ing pamipatas king links court, pablasang melakwan niya iti, iniyang tinasde ing dalan. Uling mitas ya ing dalan, meging posibli ing pamaglimbun. Iniyami pakilalaya ing Street Dance Festival. Anting parangal king Indong Birhen Maria at king Balen ning Guagua. May yawos ya naman iting Wawa Festival. Ing Guagua may lipatan niya king ama ng Wawa, ang mga baldugang bunganga ning ilog. Panahunang among sani, anyang pagselebrande ing ikadinalan abanuanang anibersaryo ning pangabait na ning mumunang Pilipinong Kardinal at tubong Santo Niño Guagua, Irufino Yao Cardinal Santos, ing saup daring king Holy Angel University, ing Center for Kapampangan Studies, ing Arkidiocese ning San Fernando, at ding parokyano na ning Guagua, may lawos at may ganapiti. Pelitane ning meto nga simpleng pari, pero malapit king puso daring balang pintala ng parokya. Anya nang atade din taga Florida, kinat muya ing pisamban, karang meki panatad sumangit ning makuya da banwang pamagtaton na karela. Reverend Father Lorenzo A. Sarmiento o mas kilala bilang Among Larry. Mababaya lub, alang kalulu at makwalta, uling pante-pante mo ing lawe na kareti at migit king sabla, masayahin niyang tao. Malapit ya karing anak Yamong Larry, anya telakad ne ing Children of Mary Immaculate Jr. o COMI Jr. ating Ministry on Multimedia. King pamanimuna ng Among Larry, kayan tabi i Reverend Father Irvin Ray S. Garcia, akanita metong pamong diakono, ni talakadya in Special Ministry for Popular Devotion o SFPD. Balang banwa, ating yan tututukan ang manimuna king festa at king kilub ning 7 banwa na keti parokya. Balang magfesta, may kaka-fundraising at miyayaliwang proyekto. Kalupa ning mas pamipasanting ning Linksport king harap pisamban. Ing pamibalik karing tabing 4 anghel ang makatulid karing Stations of the Cross king kilub ning pisamban. Ing pamangabit karing adwan giant ceiling fan. Ing pamag-repaint king mabilog a pisamban. At pamagpagawa karing bayong comfort rooms. Panahon ng Among Larry, inyang mipakilalaya in Tilapia Festival. Anong nuka rin fiesta mo naman magaganap. Kilalaya naman ni Among Larry, king Genaka, pablasang balang fiesta, papapakanya karing dakalataw, mapamakwalta o kalulu. Makabuklat gayamong karing sablang bisang makipamiesta.
Abe-abeng pisusulwan ing misadyang tao king Cardinal Santos Building, kaya beteng pari, pelalong ing obispo, ding mamuntukan ing parokya, ding pamilya ng among, miyayaliwang bisita iba't king kilwal ning parokya, at ding simpleng tao, pelalong ding magpalimus. Panahon ng among lari, inyang miordinan niya i-Reverend Father Irvin Ray S. Garcia king parokya, banong adwang 2018, at midina niya naman bayong pari ing Santa Iglesia king kekatamong Archdiocese na iba't king kekatamong parokya. Meging yang Vicar Fore niyamong lari king Vicaria ng San Jose anong nuya makabilang ing Guagua. Inyang banong adwang 20 metong, ing meging chairman king ikaanan mapulot metong ng banwang anibersaryo king koronasyon canonical ng Birhen de los Remedios. Ing pisambantamo, may kilalaya naman anting metong ang National Cultural Treasure ng National Historical Commission of the Philippines. Inya mo midinan karangalan ing kekatamong pisamban. Nune midinan niyang sapat na pondo, ban masamas, at may balik muking dati ng itsura nuneking lalo na pang pamipasanting. Panuang adwang 2018, inyang mayari ang pamipasamas kaniti. At iti, may bendisyon niya, kambe ng among lari, ating arsobispo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ing lubos sa kagalang-galang, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D. Marakal asikat apisamban kaya ti Pilipinas. Nanumongatin ing Parokya de la Inmaculada Concepcion. O Virgen Immaculada, saupan mo kami. Nanong pamiyaliwa na niti karingaliwang parokya. Nanula ring bukod piling mayayakit mo king parokya tamo, mapaking kilog pisamban o karing parokyanos. Bendisyonan mo kami, ikeng anak mo. Tara, kaya katamo lang sulyapan sagli dating tradisyon ng kaya katamong parokya. Ave Maria, Virgen Immaculada, ika'y santungan ni Getigwagwa. Pudning anak ning Guagua. Pwera paking makuli ng kultura ning Katolisismo king Guagua, metong muna man karing pagmaragol ning pisamban Guaguaenyo, yapin Irofino Cardinal Santos. Ang magayawos mo namang Padre Pino, anyang kapanangunana. Irofino Hiao Santos, tubuyang Santo Niño Guagua. Anak de Gaudencio Ampon y Rosalia. Pang-apat yay Padre Pinong karing pitong ni kakapatad. Waluya pangaldo katwa, may binyag ni Padre Pinong. Pauli ning pangamate ng imana, i Rosalia, pauli na ning tuberculosis, di sali ng tatang na ing pibandyan daketi Guagua. Kay bat, menulakan la papunta Manila. Menalakad yung negosyong pang-transportasyon itatang na. Pesa tiyayang dakala kalesas, ban magsilbing sakyan pang-transportasyon. Menu palang tuknangan da karin king Arsobispado Street at karinya megaral i Padre Pino. Karin king eskwela ning Manila Cathedral. Migsilbiyang anting acolyte ang Pontiple o choir ning Cathedral. Amin niedalan king kayang pangayawos king pamagpari. Inimpluensyan ning Padre Jose Tahon at kinumpirma na ing kapagnasan ng maging metong pari anyang linubya king San Carlos Seminary, anyang ika-15 ning Hunyo, banwang metong libong, siyamaralan at 20 metong. Listaman aliya 24 edad para maordina king pangapari, i Padre Pinong,
may katanggap yang dispensation letter, menipatan mismo ing Santo Papa para maordinayang pangapari. Itang banwa mo namang ita, ing bulan ning Oktubre, Padre Pinong, tinggap ni ing banala sakramento ning ordinasyon, karin ing Basilika ng San Juan de Latran, karin ing bansang Roma. Inyang banwang metong libo siya maralan at 22, Padre Pinong, may balik ya Pilipinas para umpisan na ing kayang pamagministro. King pamanatili na keti Pilipinas, Padre Pinong, dakaliya agawa ampon asopan karing syudad, ampon balen anong lupa rin niya madidistino. Anyang panahon ning pamanapok da ring hapon keti king Pilipinas, ing arsobispo ning Arkidiocese ning Manila kanita, na Padre Odoherty, nilagay king house arrest at sa sangkanan ding makyabe king pamagaklas da ring Amerikano kanita. Dapot enaping burisan Padre Pinong iti, at buong lubneng inaho itang sasangkan daking kakaluguran ng Padre Odoherty. Pauli na niti, iyang dekapda at kilong anyang ikalabingadwaning bulan ng Oktubre, banwang metong libo, siya maralan 44. King eme sabing sangkan, ing sintensya na, mi palitan at niyatulan niyang parusang kamatayan, king paralan a firing squad. Ang makatakda kanitang ikalimaning Pebrero, banwang metong libo siya maralan 45. Pauli ning kalam ng Diyos, ing pwersang lalaban karing hapon, di natanglaketang bengi, bayo ing makatakdang altoning pangasintensya ng Padre Pino. At iti, nilawe ning metong nga milagrong meganap, ing kayang biye. Ing pangalaya ning Pilipinas karing gamat na ring hapon, Padre Pinong, metabang lub. Nunen lalo ya pang mikasikan ng lub, para ilalakad pa si bayo, ing mesirang katedral karing king Manila, pauli ning gera. Eno abilang ding agawa ng Padre Pinong, at asabing tunay ang meging mabunga, ing biya pakapari na. Kaya anyang banwang metong libo siya maralan 60. King kapanauna ng Papa Juan ka-23, iya kanita ing Arsobispo Santos. Metong iya karing may piling mitas at midinan titulong kardinalate. Ing seremonya, may ganap ya karin king Basilika ng San Pedro, anyang 30 metong ning Marso, banwang metong libo, siya maralan 60. Pauli ning maragul ng lubod Cardinal Santos king Santa Iglesia, ede keninguan din kayang kaparang memalen keti king Guagua, at dininan ding titulong Prince of Church inyang banwang 2008. Ing kayang centennial birth anniversary, may patagon niyang kasabene niti ing Manila Cathedral's golden anniversary, ning pangasubli ng pangatalakad ning katedral, anting parangal king Immaculate Conception. Kasabi na naman niting makasaysayan na selebrasyon ing 60th anniversary ning pangatatag ning Diocese ning San Fernando, Pampanga, ampo ning 70th foundation anniversary ning eskwela ning Holy Angel University, karin ning syudad ning Angeles. Petalakade ing estatwang gawaking tansu, arapan ning dating kumbento ning Guagua, ang ngeni makapalagyo na king mumunang kardinal ng Pilipinas, ni Cardinal Santos o Padre Pino. At iti, mayayakit iya ang gaman ngeni kasalukuyan. Ing pipaminyagan o baptismal font. Karing mangatwang pisamban, maralas manakita mong pipaminyagan o awsandang baptismal font. Maralas masanting lang nga kakit deti, king kilub ning pisamban. Dapot nanumang pamiyaliwa ning pipaminyagan na iti, karengaliwang pisamban. Ing pipaminyagan ning kakatamong parokyo, yang may gamit king pangabinyag ning mumunang kardinal ning Pilipinas at tubong Guagua, Rufino Cardinal Santos. Ang gaman ngening kasalukuyan, iti pamurin ing magagamit karing tatanggap king sakramento ning binyag. Base king kwento ning antigong kolektor, ikit ne ing ulaganan iti, inya penikwana ning akwa iting nesabing pipaminyagan, ban asubli iti king kakatang parokyo, 14 abatong anghel. Balang istasyon ng krus, ating metong abatong anghel ang magsilbing panyulo
kareting istasyong papakit karing pigdalana ng kasakitan ning Ginoong Hesukristo. Iti mi kanalo king termino ng Padre Osmundo Aguilar. Mesilo Clareti king bodega ning metong amanong kulan king pisamban. Ketang termino ng Padre Lorenzo Sarmiento, karin lamibalik ret ng Anghel, apeni muna ning Komite de Festejos, inyong banuang adwang libu at 14. Dakit kang apong Senyor, ing Santo Cristo o ing apong Senyor, king lokal dang awos ting tao guagwa, ing metong karing pakamala ng pibandyan ning parokyo. Ing kayang kapiestan, metong yo karing malugod ng panayan ring dakal ng debotos. King malagwang sabi, marakal na lo ring may karanas king malana ning ting imahe. Kada Abril 23 ting balang banwa, parakal ring taong manalig o magdebosyon kayo. Reti mayayakit lo, uling ka ring taong manayo king pamagwal na king pisamban, papunta king kayang karo. At ding tao makapalibot lo, magumpisa king kilog ning pisamban, hangga king sentro ning guagwa o mayawus plaza ning balen, ban idala deiti king kayang kapilyo. Alila mo tao guagwa ding kayang deboto, nunay kerak landareti, manibatan lo aliwang lugal ning Pilipinas at aliwang bansa. Inya marakal ka ring deboto, inawos de ing dakit ning senyor anting traslasyon king Quiapo o mayawos anting lital Quiapo. At ing kwento na niting imahe, apulot dering minunang magsilbi king pisamban ing ilog. Atin mo naman sasabing alineman sadyang matuling iting imahe. Oneng ninuman ala nang makapagpatutu nung tutulapin ni Rening kwentong areti. Basi king kwento ng dang Aurora de Mesa, metong karing dating magsilbi king bisitas, inyang banuwang metong libu, siyam aralan at 20, mi kamaragul a silab manibat Santo Niño, hangga na king San Pedro. Maluwat bayo yami talakad ing bayong bisitas, inya may natili ang makabakabang panahon ing imahe king pisamban, hangga king mi kasarili na ing altar king pisamban maragul. Inyang mi talakadyo ing bisitas, ene mi lipat iapong senyor, inya pepagawa na lamong aliwang imahe, anong numay yakit ng gangeni king altar ning bisitas. Inya manibat kanito, dadakitan de iapong senyor king pisamban, papunta king kayang kapilyo, ban apag celebrande ding tao Santo Cristo ing kapiestana. Iti malalyari kada Abril 23, aldo bayu yatipa ing kayang nobena. Dakit ning Krusipilyo del Señor kayabe ing Cordero. Nung ing Birhen Soledad Dolorosa, ama na dering pamilyang Limson, ing Krusipilyo del Señor naman, ama na dering pamilyang Del Rosario karing tipungkunan daring hingko. Kasabi ning Birhen, imanang henerasyon ing tuwa na niting Krusipilyo, ing malalam apamagdebosyon king Senyor, malalyari balang Webes Santo, bayo ing misa ning tauling apunan, darakitan de iti kayabe ing Cordero, ing balematwa daring hingko del Rosario, kayantabe ring violistang tutugtog king Stabat Mater. Makayabela king pamagdakit ding mi talagang apostoles, ding EMDC, ding Knights of Columbus at ding mi talagang Magdala king Palio. Ing kura paroko at ing mi talagang presidente ning Komite de Festejos, ing Magdala king Krusipilyo at king Cordero. Nung sakaling babayo ing mi talagang presidente ning komite, ing kayalili ng Magdala, yapin ing kayang asawa o metong karing kamag-anak alalaki. Iting matuwang tradisyon, manatiliya hanggang ngeni king kasalukuyan. Tanggal. Alas 3 tinggat panapon, tingaldo ning Biyernes Santo, yamete ing Ginong Jesus. Iti ing sinyalis, king pamagganap ning metong karing matuwang tradisyon, king probinsyang Kapampangan. Abungkod tanging guagwa namo magaganap. Ing tanggal. Magumpisa iti king pamagtagulaling daring debotong Katoliko karing 7 palabras o ring 7 tauling amano ning Ginong Hesukristo bayu yamate. Iting imahe ning Ginong Jesus keti guagwa at inyang mekanismo migagaloya ing kayang buntok
nung ka rin bala mo lalawi king ipaking banwa, at dukuya po tang datang na itang oras amateya. Karin magumpisa ing tanggal. Iti antiyang dramang magpapakit nung makananuyang dinatang in Nicodemus, bankwanane ing pangke ng Jesus. Tinipa na king krus kasaup ng San Juan ning Arimatea, pinalote king telang maputi, anting pamburol king Ginong Jesus. Kabang babalutan de ing pangke ng Jesus, keti damdaman me ing metong muna mang matuwang tradisyon, agagawan ng gangeni, yapining Stabat Mater. Ing bangke ng Jesus, papahuma de kareng tao, kayari na ning misang pamagmasusi king pamaylasan ning Ginoo, o ing Mass of the Priest Sanctified. At kayari ning misa, ilimbunde king palibot ning pisamban, at manatili ang makaburol king kilob ning pisamban. Nuestro Señor Santo Entierro. Ing Nuestro Señor Santo Entierro o ing imahe na ning metet ng Ginong Hesukristo, metong ya karing kilala at pakamalan a imahe, ustong daratang na ing panahon ning Kwaresma at ning Semana Santa. Ing kalandra ning Santo Entierro, metong ya karing bantug a kalandra ing mabilog a Pilipinas. Pauri na ning epang karaniwang santing at legwan king detalye. Iyang atin peka marakal at deboto king prosesyon na ning Biyernes Santo at apitan de ring awsandang magpaso o sayones. Misan niya king pabanwa luluwal ing imahe ning Santo Entierro. Ing pamilyang Infante Velez, ing kasalukuyang Talapanyese at Camadero at ila mo naman ing manimuna ing pamagsadya kaniting imahe at ing kayang kalandra. Suklab, mamanata o metong kareng pamagsakripisyo bang ipakit ing tunay pamagdebosyon king malaimahi. Pamanulak yaman king karo o makatalan muman, pero ketigwago, emo kabud pamanapit o pamanulak ing malilyari, at tindang mas malala mapamagpanata. Yapin ing ayaws asuklab. Kaniti, maglublak ing lalam ning karo ning mamanata, maralas lalaki. Siksikan at bibabatanda ing palig ing pangatuko. Agam panandemusa ing karelang pamagdebosyon ing imahe. King kaba ning pangasuklab na king karo, alangpat ng pamagrosaryo ing karelang pangadyan. Ang danak ing mayari ay prosesyon. Alanino man makbalo nung kapilan niya may kumpisa ing panatang iti. Anting pamanuklab ka rin karo, at maralas ka rin mamanata, ama na demo kareng-kareng pipumpunan. Mapilan karing karong ating mamanata at susuklab, yapin ding karo dari, Santo Entierro, Virgen Soledad Dolorosa, Apong Senyor, Calvario, San Juan Evangelista, at Virgen Immaculada Concepcion. Virgen Soledad Dolorosa, nung 4 aralan at 24 na banwa na yung isang Banguagua, mapalyaring may kit-4 aralan nemo naman iting imahe. Miluluwalya iting imahe agawa king garing o ivory, ning maleldo, lalo na king kayang kapiestang Biyernes Dolores, anong nuka rin magaganap ing pabasa daring pamilya o ing pamamasa king meging pasyon ng Kristo king paralang kantada. Inyang mabiela pa rin karelang pengari, king baledang matwa, magaganap ing pabasa para king Birhen. Inyang mayango na labye, apay kasunduan da, ing misunduya iti, kambe da rin mikakapatad, ban e mapaklud ing tradisyon ning karelang pamilya. Ing kasalukuyang kamarero na ning imahe, yapin ding pamilya Lemson, iting imahe, ama na re kanu karelang pipumpunang hingko. Tutungguagwa ya menipatan at kaya bene king pangakatoliko daring tao keti king balen. Mililimbon niya iting imahe ng Miyerkules Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Marakal ng debotos ning balen at miyaliwang lugal ng may haranas king milagro niting imahe. Masakit, mag-take board exams, mag-abroad, at mismong ding kamarero ning imahe, mapadalang pepakitanan ng mala ning imahe. Mismong indating First Lady Imelda Marcos, abalita na iting tungkol king imahe,
at pepadalayang imbitasyon ban mayabaya iti ing metong nga exhibit ing nayong Pilipino. Nga na piningakasabi mi iba't king karelang pamilya. Mga di kamong mitmong katutuan at katapatan, alang masakit mi paltutu karingkekang pangati. Bilang silab, albug, ayun, ampon niyayaliwang kalamidad ing dinalan. 5 dala na banwa ni kasalisayan ampon biye. Igit 5 siglo na milabas, dapot makatalakadya ang gaman ngeni. Dintang laring Kastila, may kisawot laki katamo, tiro da kay katamo ing kasalpantayan ng Kristyano, at dinakit da kay katamo ing karelang kabyasnan. Di natanglaring Amerikano, daralanda ing protestantismo, tapot tamo tinugi karela at migdaton tamo kilod da rin kayang biga at paspul. Di natanglaring Hapon, may silabya, tapot bitasang mesira at milyaring abu. Hanggang ngeni, makatalakadya ing parokyang pakamalan tamo. Ni lahar o silab, ni albug, o sakit, ni gera o pandemya, alang makapagkay na king kasalpantayan ng wagwanenyo. O'y ninay parokya tamo, kay ba't ni 5 dala na banwa. May silabya at miyalbugan, tapot metagin ing kayang matibe pangatalakad. May talakadya gamit ing pisa at batu, tapot may papasik na nga laring biga na ang gaman ngeni. Pauli ning kasalpantayanan at kasuywan da ring memaleng kuwagwa. Tara, lukuran tayo pa at ingatan ing kayang legwan. Daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo,
katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ibang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.